ebyo nabigambiro nyuma abaziyo bw'abenatahemuko n'abaronde rwenda 36 mu busabadikono bwa Kabwohe ahari Emmanuel Church Kabwohe obureeberezi bwa Central Ankole Diocese buriyo nibwombekwa. Atyo niko Biishopu Twinomujuni kubagambira ngu batakagire hare babanze bombeke kanisa y'omutindo kandi ngu bikirize bahaburwe bitu kutarukhondana. Mumanye bikubandiza ebindi. Bikubandiza ki? Ebindi. Utabanze ebindi mumanye bikubandiza ebindi. Bishop Agacencwire yarabura abanyashema ngu bine kukimanya ngu ekibarikwenda ni wakine nahabwe icyo babana bakenda bamuzo mu mugongo. Nambwe hati muwirehe muzo mu mugongo gwa Bishop. I tell you that frankly. Tarohandi awukora. Bamwe mbakurisayo ba Sheema bahereze kwandikira Bishop bari kumutinisiriza ku mutwaro mukoti bitabagizire ngu kotera abayambe. Hatwo kureba ngo muturasa kwimukangwaze tutabariza Bishop ngo kushaba kwa Sheema tukayikaga mu province. I don't understand. Utabariza Bishop utwereka takumenya icyo gukora mutebekane. Nabwa nyuma bagambira amazima ngu ebihandiko byabo takabitwireyo ngo habwo kuba ebisinodi yahingwize abashema tubakabikireho. Yori bagambira amazima munyitegereze. Bamwe mu bebembezi b'abakristayo muri Sheema district kandi abari kushitama hakaciko agari kutora na Bishop kuza hantebe oku nikwe bagambire. Ngumwana na yashura na tengenena natambuka nagwa ukanashika hakuza hatubwire bushikiri ubwire bushikiri kwiya tsogozebwa obureeberezi ekiko zakizire n'obukiko buriyo nibukora final touches rero tukaza omukiko ruhango bwo kwihamu ebikorwa ebiturakore twaba tutakahendire mwaka ogu. Enyuma ho Biishopu Twinomujuni akashaba abashema kumuhakaciko k'abantu 20 akarare buzo kutunga obureeberezi akuba muhira kakatongoza konka hati abashemano bagira ngu ebikariyo nikakora tibakabicengire ngo nahabwe icyo nibenda bekwatiremu batakabana batoza n'ababwibire. Gasha kwa Mike atwakire.